Opetit kristittyjen elämästä. Miten elää kristittynä Suomessa? Itre otsiktor Kristiin ämträntyhat saatakpäissän. Jatse pitää Jeesus tei örhon päihhirihteve, pit Jeesus tei örhon ämträhve. Tekee si jak juujut saassanpe juu hilmerpäinäve. Нэгүслийн дотор амьдрна гэдэг бол үнэхээр энэ бол Бурхны бэлэг юм. Ямар ч тийм хариу нэхээгүй. Нэгүсэл бол Бурхны хэмжиж болохгүй тийм гүн, өргөн, тийм утгатай. Okei, piortsu. Elämä Jeesuksen yhteydessä on armoa ja se on 100% Jumalan työtä, että me olemme hänen omiaan, saamme uskoa Jeesukseen. Үнэхээр нэгүслийг бол хүний ухаанаараа ойлгох боломжгүй. Биднийг маш их бозар гэм нүгэлтэй үнэхээр Бурхантай ямар хэвлэрэх боломжгүй Бурхныг эзгүүлсэн их нүгэлтэй байхад үнэхээр Есүс Христийг үнэхээр Бурхны хөө өөрийн хүүгээ Бурхан бидний төлөө өгсөн энэ агуу их нэгүсэл байна. Ja armo on ennen kaikkea sitä, että Jeesus antoi itsensä meidän edestämme. Jeesus kuoli meidän edestämme. Se on 100% Jumalan työtä ja se Jumalan armo on annettu meille Jeesuksen täytetyssä työssä. Үнэхээр чин сэтгэлээсээ Есүст итгэж, Есүс миний гэм нүгдийн төлөө модон цогцолтой танаас орсон. Бас өглийг дахин амьдсан гэдэгт үнэхээр итгэх. Тэр үед үнэхээр Бурхан дотор хүмүүс эзэн дотор үнэхээр амьдрах боломжтой болж байна. Ja jos joku ihminen uskoo sen, että Jeesus on hänen puolestaan kuollut ja ylösnoussut, niin sellainen ihminen on Jeesuksen oma. Jeesus on үнэхээр Бурхны тэр нэгүслийн дотор бидний өөрийн амь, өөрийн цус, өөрийн бүхэл зовлонгоор бидний үнэхээр гэм нүглээс, бүхлээс, тамаас, бүх бозар могоос гэлгэж бас хамгаалсан. Ja Jeesus on pelastanut meidät ikuisesta kuolemasta, kadotuksesta. Ja Jeesus on antanut meille iankaikkisen elämän ja voittanut synnin vallan. Ja Jeesuksen veren voimassa ja Jeesuksen veren suojassa meillä on myös pelastus ja pyhitys. Siinä kun pysymme, niin pysymme Jumalan yhteydessä. Есүс Христийн цос төгс ариун цос учраас бидний бүхэл гэм нүглийг угааж цэвэр болгодог. Бидний амьдралыг үнэхээр өөрчилдөг нь эзний ариун сүнс юм. Jeesuksen veri voi antaa meille anteeksi kaikki meidän synnit, mitä meidän elämään tulee. Jos me pysymme Jeesuksen yhteydessä, niin hän antaa anteeksi ja hän pitää omanaan. Бид нэр ямар нэгэн шашиллыг аргаар үнэхээр Христийн дотор байж чадахгүй. Мөн бас ямар нэгэн хиймэл йога ч юм уу өөр ямар нэгэн тийм энергид итгэснээр бид нар Христийн дотор байж чадахгүй. Үнэхээр яг Есүс Христийн бэлэг нэгүслийн дотор итгэлийн бэлгээр үнэхээр Христэд итгэж, найдаж, Христийн дотор амьдарч, Бурхны үг Библийг өдөр бүр уншиж амьдрал Христийн дотор амьдрах боломжтой болж байна. Ja kristillinen elämä ei ole uskontoa, vaan se on suhdetta, uskoa Jeesukseen, hänen seuraamistaan, hänen sanansa lukemistaan, hänen sanassaan pysymistään. Ei tapoja ja uskonnollisuutta, vaan elävää uskoa, yhteyttä Jeesukseen. Үнэхээр Ромныгийн 16 дээр би сайн мэдээс учир нь тэр бол хүмүүсийг авралт өрөх Бурхны хүч юм а гэж Паул хэлсэн шиг. Үнэхээр сайн мэдээ дотор Христ итгэлийн хүч чадал оршин байдаг. Сайн мэдээ тунхагладаг, сайн мэдээ ярьдаг бүх хүн Христийн дотор байж тэр итгэл бол үнэхээр бат их амьд байж өдөр бүр эзэнд гэмшиж Христийн дотор үнэхээр амьдрах боломжтой болдог. Ja meidän tulee joka päivä tulla Jeesuksen luo, tunnustaa synnit ja ottaa vastaan syntien anteeksianto ja pysyä Jumalan sanassa, koska Jumalan sanassa on voima. En sain. Kiitoksia. Kiitoksia näistä rohkaisun sanoista.